Isingiro ekahebwa biliyoni 35 kurabira mu ntekateka ya USMID kombe ko butare no kurenga Town Council ya Isingiro negombora ya Rushasha kandi ebi nibibura yo kwezi kumwe bikakwasibwa barabe no babikoresa kandi twine nenguto za maramu ziri kwingana kilomita 5 hamwe na kilomita 5 za koranse mutamukazo ejo niyo mirimo yituriyo ntukora kandi ibyo nani byija kutumaraho byababwire biliyoni 32 narashobunda 32 bwa sente za Uganda. Hati World Bank eyahire sente na Ministry ya Lands and Housing barambwire mirimo riyo nekorwa nokwe kugira ngo Isingire kozereje kandi obwa hati ryabicwe kanshanju aharigana okutanaho na districts ezindi. USMID kunuya eineyo projects 13 zikumaraho biliyoni 35 konga twashanga ngo Isingiro bari bakoraje bakozireje konga bine mu projects nkishatu ine zitarawe obwire butukukinga program ya USMID nekinga umwaka ogwano abo kube ehereze emyaka ya 5 so kuwa wanohurira bitantuganira chairman kawo engineer naba contractor bani bashaba ngo bongezeyo ngo aba World Bank abo twatwi nabo warana bagenda ngo bongezeyo obwire dare kurigana batambara ko batambwira mu municipalities na no musitizi baye batakatambwira mu districts costing empunji batorana Isingiro yonka konga ko bahikaho bashanga ngo Isingiro district ebinte biturukora bibonire kandi bashemerwa munongana no kutukozise sente zabezi abantu abemera umwegeriyo nekorero mbicweka byabo basiimire ahabw'entebe kanisa nemirimo mirungi ekozwe na mnonga abarukore ngudo netwera kari nk'abantu abinekemere yabo gireta ohihi ariho imotoka zitakwishika ariweza bakafuna obuhereza bwahihi omuntu yarwara imotoka kubaneshika hakayeye ariweza nanti busemererwa mutwena abebembezi bashabere Ministry na World Bank okongera sente nikwe koraganisibwa ku sente zirize kongerwa omukesirwe USMID phase 2 gasha kwa Ruth ni wamanya.